Maya pa oras, labod Kapampangan. Tinyang appointment ni Mrs. Nya samantalanan kung gawang king katamong kadwandalan, 44 na pamanyubok. Pagkumpisan ko na yan eh. Makanano mo mong patunayan yung lugod mo ka na ako, anak ano. Patunayan, teka lugan niya yan. Tinyang katulid na mas manayon yan, kaya Kapampangan. Mababaya pala yung biyabas, nag-iyot yung ukitan niya na, anak ano. Mababa, teka lugan niya. Simpliya mo yung katulid na. Paloy eh. Katas na naningal doon, makahilata ka pa kin, anak ano. Makahilata, teka lugan niya yan. Yang katulid na mas manayon yan, kaya Kapampangan. Nung ka rin kawari maglagi ngayon yun, kalabad na nakangaya ka, kita na ka na. Maglagi. Maglagi o maglagi. Degalugan niya yan. Asukul do kayang kanat baretang mana ko, anak ano niya, rakapdala, anak ano. Asukul. Degalugan niya naman. Inintutuki, may kada tegalugan dapat kimoya eh. Magdilo na ka, anak ano. Kakamila ko lisangan, anak ano. Magdilo, isipan ko tin dyan katulid na mas manayon yan eh. Maragulin pa ba dyan na rin, anak ano. Maralapen niya ling lupa, anak ano. Lupa, tegalugan niya. At yung taulin dili, manong atagpuan. Nung karami atagpuan ni paring Beto, anak ano, ikid ako kay Facebook, anak ano. Atagpuan, tegalugan niya naman yan. Eta mo, balo yun oh. Dahil isipan yung mas manayon na katulid na kayong Kapampangan din yung manong penungge ko. Kanayo kayong comment section eh. Tsaka kakaling mo daraking kaya katamong video. Ang nakaulag ang midarake la rin video ng Reni. Banting upayang din kaya katamong kabalen. Ababalo rin ang manong mas manayon. At check Kapampangan tamo, di pangapampangan tamo. Yung kaya katamong anak, din kaya katamong apu, pangapampanganan tala. Kalasalamat pa si Bayo, Luid Tamungan.